What's up guys? Nanapunta karon sa akong channel Renato Adventurer. Okay karon guys, nanapot pagkahimuon nga challenge. Challenge ni Madam Auring gyapon guys. Usa ni siya ka one challenge nga kay mo itong tanawon guys. Ato makita karon guys ang paper plate guys. Kini mo ni atong challenge. Paper plate challenge guys. Kining paper plate guys mo ni atong i-challenge guys. Mo ni siya ibutang diri guys. Diri guys. Ana guys, ana may sample guys. Ana, Kuya Remark, okay, sige butang sa kwan. Unya, ana guys, okay. Unya, sige, Kuya Remark, ani Kuya Remark, ana mo lakaw guys, ana. Oh, ini mutuyok diri guys, mutuyok da, tuyok, ana, tuyok, ana. Oh. Okay, nga naon guys, aga mong challenge karon. Karon tatawid guys, si Madam Auring gyapon mulingaw ninyo karon guys. Ready guys? What's up guys? Amigos, amigas, nalabon mi karon sa among himong challenge. Ginigitawag og paper plate challenge. Kauban gyapon na si Kuya Remark. Bye Kuya Remark, kaway. Kuya Patrick, kunya si Ate Christine, kunya Ate Marian. Kauban mi karon sa paper plate challenge. Unya karon mo gyapon, mulibot mi diri. Unya, among gikon ang ablihan ang snowber. Paghurot sa isno, kasi mo daog, na-premio ni si Renato Adventurer, 50 pesos. Muna siya, among challenge karon, paper plate challenge. Pwede among nagsugda na among challenge. Iniglibot na mo dito, pakpakan ni snowber. Unya, naman po yung snowber, ibalik na po diri ang pinibutang ang paper plate. Muna siya paper plate challenge. Okay, ana, gayon. Tuyog dito, balik diri. Huwag yapon to, pagpakan niya dito. Sige. Karon, ano mo tawag sugod? Mag-exercise sa tadaan. Sige, ano ka mo? Aga na. Look. Exercise, sabi ka ang mga amigos-amigas. Para, katawan. Mabagi. Exercise sa amin. Exercise. Kuya naman, exercise sa. Sige na. Putang. Patricia? What's up guys? Karon guys, ni daog guys. Mudawat sa premium nga 50 pesos. Unya, duha ni sila daog guys sa among paduwa nga paper plate challenge. Si Ate Marian o si Ate Christine. Ali Ate Marian, Ate Christine, ali. Ali.
guys. Ang nidao guys. Kaway. O Ate Christine, Ate Marian, o sila magtunga sa 50 pa premium ni Renato Adventurer. Ayaw mo kalimot pag-subscribe ni Renato Adventurer. Maghinaot mi guys, nagmalipayon mo sa among video, sa among paper plate challenge og ni Madam Auring. Okay? Dawata kasi sa may kasulti ninyo sa 50. Salamat sa 50. Salamat ni Renato Adventurer. Dili salamat sa 50. Salamat sa 50 karon. O dara, Ate Marian, Ate Christine magtunga sila sa 50. Okay, sige, kasulti ninyo ni Renato Adventurer. Salamat ni Renato Adventurer. O dawata 50 tunga mong duha. Tagbay 5 pesos mo. Premium ni Renato Adventurer. O dawata. Salamat. Kaway. Kaway, Ate Christine.